Pozdravljeni avtomobilnosti. Avtonomna vožnja, najbolj vroča tema na področju avtomobilizma praktično od iznajdbe avta samega. Zato ni čudno, da se k tej temi redno vračamo tudi v naši oddaji. In ne samo mi, tudi na avtomobilskih salonih in seveda pri prodajalcih je beseda avtonomna vožnja oziroma besedna zveza kar velikokrat uporabljena. Pa ne samo zato, ker bi si industrija tega tako zelo želela. Tudi tisti, recimo prihajajoči mladi rod, včasih smo komaj čakali, da smo bili stari 18 let, da smo začeli voziti avto in imeli vozniški izpit, si zdaj tega ne želi več tako. Avto bi raje uporabljali za brskanje po internetu, za uporabljanje socialnih medijev in zato bi bila avtonomna vožnja tudi recimo za delo v avtomobilu, ko te avto pelje tja, nekaj zelo dobrega oziroma vsi si želijo, da bi bila dobra. Zato je prepletena v vseh spektrih našega življenja in zato je nastalo tudi kar veliko strokovnjakov, ki vsak dan na svojem področju tudi predavajo o tem, kaj avtonomna vožnja je, bo in kaj prinaša. Zakaj je ta tema tako zanimiva? Zato, ker nam obljubljajo, da bo jutrišnji promet drugačen, da bo bolj varen, da bo vzel nam manj potovalnega časa in da bo okolje postalo bistveno bolj čisto. Pa bo res. Dajmo pogledati, kaj od avtonomne vožnje oziroma kaj nam vsaj avtomobilski proizvajalci v tem trenutku prodajajo na nek način kot avtonomna vožnja. To še vedno ni avto, ki bo vozil sam od sebe, čeprav tehnologija bi morda na nek način to že omogočala, ampak ne bi. Tukaj sta tista dva razkoraka. Tehnologija v resnici bistveno prehiteva tako družbo kot naše razumevanje, kaj je lahko, ampak, kot si rekel, razumemo, da tako avtomobilska industrija kot predvsem oglaševalski stroj vabi z različnimi oznakami k temu, da mislimo, da smo kupili že polavtonomni avto, kako rečejo. Pilotirana vožnja. Pilot assist, v bistvu vožnja brez da bi držal volan, pa v bistvu to lahko spustiš, tega lahko spustiš le za par sekund. A v resnici ga sploh ne smeš. A bi mi pogledali, kaj danes lahko imamo v avtomobilu? Bodimo bolj konkretni. Tako je. Radarski aktivni tempomat je v bistvu zelo podoben tistemu tempomatu, ki smo ga že navajeni. Se pravi, zdaj bom dal na najmanjšo možno razdaljo in ko se bo avto spredaj ustavil oziroma bo zavrl, bo tudi moj avto prilagodil hitrost in se po potrebi tudi ustavil. In kar je najbolje in kar pride prav tudi v prometnih konicah, ko bo avto pred mano speljal, bo tudi moj brez mojega urgiranja peljal in vozil naprej. Tako da ni dober samo na avtocestah, kjer zelo prav pride, ampak dobro služi tudi v mestnih konicah. Najnaprednejši sistemi omogočajo na primer tudi branje hitrostnih tabel. S pomočjo kamere zaznajo na tabli hitrost in samodejno zmanjšajo hitrost ali jo povečajo. Slednje seveda močno zmanjša možnost, da prekoračimo hitrost. Ali pa recimo prepoznajo ovinek in ustrezno zmanjšajo hitrost. V avtomobilnosti smo z različnimi testnimi avtomobili v takem režimu delovanja, ko nismo zavirali, nismo pospeševali, prevozili že na tisoče kilometrov in smo navdušeni in jih tudi toplo priporočamo. Ampak, če se boste v prihodnosti odločali za nakup radarskega tempomata, pozor! Pod enakim tržnim komercialnim imenom se skrivajo zelo različne izvedbe tega na videz enakega sistema. Radarski tempomati daleč največjo raven udobja ponudijo v kombinaciji s samodejnim menjalnikom. Če smo že pri vsakem zaviranju, zdaj na primer avto vozi v režimu avtonomne izbere dolžine, tudi sam bo zaviral, recimo jaz se bom popolnoma umaknem noge, avto bo tukaj sam zaviral in sam tudi pospeševal. Če bi bil povezan z ročnim menjalnikom, seveda tega ne bi mogel narediti. Prav tako tega ne bi storil, če bi bil tukaj povezan z klasično ročno zavoro. Druga, bolj skrita past pa leži v kombinaciji delovanja različnih sistemov. Na kakšen način zavirajo, do katere hitrosti zavirajo, kako so pri tem nežni in kako hitri. Razlike v delovanju radarskih tempomatov in vgrajenih sistemov in kombinacije delovanja vsega tega je zelo različna. Komercialno pa se vsi prodajajo praktično pod istim imenom.
pritiskom na to tipko pa boste dosegli, da bo avto sam ohranjal pozicijo na sredini voznega pasu. Oziroma bo preprečil, da bi se zgodilo tole. Gre za sistem, ki gleda oziroma skenira, kje so črte našega cestišča oziroma bankine, največkrat kar s kamero, ki je skrita tule zadaj za vzvratnim ogledalom. Pri tem sistemu, o katerem je pa David zdaj govoril, smo pa res na velikem sivem polju. Prvič, ločiti moramo med dvema sistemama. You have lane centering assist. It's providing you a gentle torque in the steering wheel to always center you in your lane, depending on the camera information, which is then seeking for the left or right lane marker. It's an advanced lane assist system, typical lane keeping aid, which needs to stop you from leaving the lane. Lane centering assist does not get you into that situation because you have no opportunity to leave the lane. You are continuously supported. Razlike v delovanju teh sistemov so zelo velike, ne samo med proizvajalci, ampak tudi znotraj ene blagovne znamke med različnimi modeli. Med našimi testnimi avtomobili smo tako že imeli primere, ko niso sploh opozorili, da ne delujejo več. Pri nekaterih sistem tako slabo deluje, da avto kot žogica potuje enkrat nekoliko čez sredino voznega pasu, drugič na bankino. Ali pa so recimo v volanu bistveno pregrobi in kar sam prevzame pobudo in močno zavija. Tudi nas to močno moti. Tretja pomembna lastnost teh sistemov, nekateri so sposobni tako dobro držati smer avtomobila na sredini voznega pasu, tudi na primer v ovinkih, da kar vabijo k temu, da spustimo roke in volan sam zavija. Ampak tukaj pristopamo pa v območje, v katerem bo na preizkusu ne več tehnologija in ne več razlike med dobro in slabo delujočimi tehničnimi rešitvami, ampak med vozniki, ki so sposobni tudi ob takih asistencah ohraniti trezno glavo in roke na volanu. In level 2, you as the driver, you will be able to take over in an emergency situation right away. You can let the wheel go for, let's say, 10 seconds, and then you get a warning to take over, to at least touch the wheel so that the car knows that you are able to control it, that you are awake. In level 3, it's a bit different. The car more or less does the same, but you will have a longer time to react. The car will have to look into the future and to foresee about 10 seconds. You can read a book, you can watch a video, you can do a lot of things apart from sleeping and leaving the seat. If something happens where the vehicle will not be able to handle the situation, it will give back control to the driver. And this given to the driver to retake the control of the vehicle is about 8 to 10 seconds. By reading a book, everybody believes that you can switch from reading a book to taking control, but if you are sleeping, then it will be difficult. Toda že danes se po evropskih cestah vozijo avtomobili, pri katerih vozniki ne upravljajo ne volana, ne stopalk. You have to do 95–98% in simulation, but at the end you must go with a certain number of vehicles on public roads. We have one Autobahn, one motorway in southern Germany that is prepared for the system and where we do a lot of test driving on our own during the development process, but also together with the traffic authorities doing the homologation process on the other side. We have a lot of installations there that help the systems to calibrate. Could you give me some example? What are these signs? Well, these signs are simply graphic symbols which are detectable by the cameras which are built in our cars, and those symbols to be found on certain places mean that the system exactly can detect where it is, at what speed and in what traffic condition it is, and that a reproduction of the whole driving procedure can also be done.
For these tests, you need a special permit to test. Well, we have a general permit to do our driving down there. Of course, you do have to document everything, but you don't need a special license for each ride. That's a normal procedure. There will be always a safety driver on board, yeah? And the safety driver will be responsible to supervise the vehicle and to prevent dangerous situations. So in the end, the safety driver is responsible for the vehicle actions. So it's in the testing, it's not a level 3 or 4 system. And for the level 2, we already have the regulation to have these vehicles on the road. Because you have a safety driver sitting behind the wheel, you don't need a special permit to go on the road. That's our understanding, yeah. I'm asking this because in the previous years, many European states tried to compete who will offer better conditions to test autonomous cars. Yeah, I know, but it's in my personal opinion, it's not necessary. Zdaj pa pozor, vrnimo se na začetek oddaje, ko sva govorila o zavajanju. Vsi sistemi, ki sva jih pravkar pokazala, nimajo nikakršne veze z avtonomno vožnjo in nikakor se ne bi smeli tako oglaševati. So sistemi, ki jih tudi mi toplo priporočamo, so tudi varnostni sistemi, ampak so predvsem asistenčni sistemi, samo pomočniki in nikakor ne smejo prevzemati vožnje. So, milo rečeno, nastavek za avtonomne samovozeče avtomobile, ki pa prihajajo. To, kar smo kazali danes, spada pod nivo 2, se pravi pod drugi nivo avtonomne vožnje, nivo 3 pa bo na nek način že omogočal samovozeče oziroma avtonomne avtomobile, saj nam bo omogočal, kot smo lahko slišali, 10 sekund. 10 sekund, da bomo spustili volan in delali kaj drugega. To pa je v avtomobilskem smislu že zelo veliko. Ni res. 10 sekund ni avtonomna vožnja. 10 sekund je ogromno. Ko se prevozimo v 10 sekundah veliko metrov. Ampak v Teslah, na primer, so vozniki prevozili brez rok na volanu že več kot milijardo kilometrov. In prav zato, ker Tesla s tem podatkom in predvsem pretiranim oglaševanjem vabi svoje voznike k temu, da spuščajo volan, so jih tudi zakonsko prijeli. Gre za učinkovite asistenčne sisteme, ki pa hkrati zahtevajo popolno zbranost voznika. Dokler je v avtu volan, bo vselej za vsako nesrečo kriv voznik. No, ampak veš, koga pa ne skrbi? Zavarovalnic in odvetnikov.